Ang buhangku ta hambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Bandai tarong ya na pulung ne miri malakata hamayang. Miri buhang manyaparong ya na pulung na makapipi kama holodo. Amin. Ang buhangku na pulung na parong da rukuna pabiring dang tau mila akan dia tahu nama dia makan. Wieling la paratu kawudu hakambul hiwa dalar hiwa lupalan dalar hakambul walu. Nan dalar napakanandinda ya dan dalar hiwa awana. Jaka imuti ambu muti duhat da ubu nga nduma da matumbu la halingi buaka. Dangu ambi ia lidupakan ye buhada marihi bahala pamuti. Angumbu hambu latam ne mirihu karita. Pabiaring laluri nuna mahamu maya. Ninya na pangirang sunda awana nama malai ambu pakudu ya. Dangu nama kudu ambu pamalaya. Kanggikina kana du ningungguna mana una masing-masing nuna. Yedu ya kamariang kapandulang. Lalu ribanjar Israel imiri ala na wanja na pulong dumaluri na mahamu na pulong na imiri na makapipiha nimbi lodo wana na pulong jaka damuti ang piti hala duya na maninya lalatang da banjar hawiemu ye nuna nahuri na mapabiri nyuda dapat biaring dan tahu nama mila tahu nama deneng latang ang wakana lari na nuna pabiaring ang tahu mila nuna ia dia kena luri nama panamu na pulung na miri na wanda tahu ihirai ambu dan luri duma wikidan tapi dan luri dan duma tahu dang utama tahu makudu dan tahu mila. Ang buhang utami ngeriya krito. Yaka nahu na lurinda narihiya na angunda nuna iya duyaka imiri na pakita nyutan dumakata dulaya na angunda na manila kaninya na luri na mahamu nyuta niguma na makurang na lurinda gia batunan nyutang buanda bana ning halabilina yeduyaka nyuta kata pa itaya naluri nama mariang pandulang dan mariang pabiring ririhi hanggang na tau mila dan tau kudu. Amin. Ang buhang utang miriyo karitu malakata hamayang miri halamannya keparungnya na pulungmu kapipi ari kama maka papalaku ya na pulungmu laluri ma holodu. Amin. Ang buhang ko takalayo na pulung ne miri ang bumaruamba lupa like ya subscribe dan pabirinya la anda.